Barini Chup Daba Arogya Fair 2018 Chief Minister in Biren Ngasi Palace Compound Labor City Convention Center da Haudokre. National Ayus Mission ki Makhada Manipur Pamung Yankai Labor Ayus Hospital Mari Sanu Laba Taurang Leire and India to Madam Saba Horakan Hana Union Minister Ayus Sripat Jason Naik na Fundokre. Yumdloiba Yengan Uhatpaki Taudoba Huising Chatabani Hana Infal the Lady Wildlife Scientist na Fondokre, Mangatabel Father Huising Department of Hagalagan Hana, Minister Sam Kumar Hairi. Mamasung Mamang Sahi listening Taratari Ton in the Taudo Wato Kranamaram Oirega, Matam Sang and Lip to Ratarani to Manipur State Lake and Lak in December Taradagi, Makatana Shanaragani. Back news ne hause pungjas pawgi maru pausing miam de pijari Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Masung Homeopathy, Ayus Kana lying Singamatang Numit Marini Chumna Chatakadaba, Arokya Fair 2018, Chief Minister in Birenangasi Haudokre. Mausa Larimbina, Lamdamas the Hidako in a season of Yabapambi Makalkea, Piram Labasu, Miam Nintina season of Haitabana, Aremada Mangan Lihana, Chief Minister Fondokre. Tauramasi, Ministry of Ayus Kimiyang Makada, Directorate of Ayus State Medicinal Plants Board and State Ayus Society Manipuna Punasinduna Palace Compound Leba City Convention Center da Chataba Hoki Bene. Tauramatu da Toiba Mitung Len Warol period on the Chief Minister na Malem Goina Hidako season of Yaba Pambi listing Tararum Labik Manunda, Pikraba State Shida Pambi Makal Chamanga Hena Fangli Kairauda Naunasariba 50 vetted Ayus Hospital se Lakadru Lok Sabha Sigi election court of conduct Laktring Mamanga Miam the Kushin Naba Hotnagani Hana Magna Fondoki. I quite is my pan, the gidum, Mipantang, Bacanaro, the Haradum, a pan, the kitang, Hainabi, Madum, like easily with the top either. And then I see is the Yampazabi, I use the same Makada, Miamna. Masamasagi yum the Hidak Shamjarakanda, Howliba, Bambish, Hidak Shamjarakanda, self treatment piece of Yanugi, knowledge, import of the river. Tauramadugi special guest Oina Saruyakiba Union Minister of Ayus Sripat Jason Naikna, Maya Kab Nisagi Polam Singh Sung, but the season of a Pambi Singh Maru and a Popiam, the Ganja Tabagi Mota, Hidak with the season of Pambi Makal Singh a Sitadun, a Sento Clambi, Lainen of Hona say, Anna lying a Sibu, State Asida Hena, South London and about National Ayus Mission Gib Makada, 50 bedded hospital, Mariam Sung 10 bedded hospital, Sing Shan, Rabatorang, Leire, 50 bedded hospital, Ani Shan, Rabba Sanction, Tokib Laikre, Anna lying a Sibu, Hena. Park South Namaginamag Rims Medical College ta Ayus College ama hang Taurang Sud Lay Hena Mang Fondoki. More than double income after plantation of this medicinal plant, and it will be help just to push the Ayush system of medicine. Many huge requirement of this medicinal plant in our country. We can export it with the better prices, and that's why I urge and we will definitely give you more finance. Pumnamaki Pungning Haksang Pamin Nabah Wakalol the Hodoliba Arokya Fair say statusigi Tungi Lavak Lep Kataba. Gumay Yamani Hana CAF and PD Minister Karam Sam Fundoki, guest of honor Giwarol period na Minister na Ariba Layang Patabasi Asigi Kanabasing Kanglatuna Nauna Lam Masida Ahemamiang Sanglak Laba Matamasida Lamdamasida Fangli Hidako in the season of Yaba Pami Singasi Yokatuna Mipantang the Lamdamama Oyhun Bagi Achoba Lambi Yamani Fundoki. Medicinal plant 500 si fajana sino bang am taragati Manipur Canada su adi mipan tang daba state ama sungsoi choi tna oigani ngasi gi tawriba mela sina Manipur gi future ma ahan bagi khumaba oina adi thokani
Thoram Mapu and Saruk Yakiba, Health Minister El Kumana, resource like the Lamdam had a wakal Pictaduna, Labor Mauta, Hidak Pami Makal Singasi, Taduna Chow Sentoklambi, Lehan Yare, Pami Makal Singasi, Hidak when an intina, Sungdok Yan about laboratory Yamsu Kairao the Saran about Torang Taurihana, Magna Fondoki. Fair Haudokpaki Tormada, Ayuski Sports Medicine Kids Sing, Miam the Yentoki Bagalona Fair Siga Marilena, Sovin Ramasu Fonki. Fair Sigimanum Chana, Ana lying as Sigamari Lenana is told Yankai Manga Hang Doctor Miamda, Kanava Singsu Fanganki. Akun surgery makalgi laboratory the Tazilaga medicine beluk yang wangi dose yam to them at the Queen save. The high without participation and blessing of the people of Manipur, every scheme, Panam popular of our Mahiyalo, Pashapanam Tadras of Mahiyalo. National Ayush Mission की मखादा मणिपुर फमुंग यांखई लेबा आयुष हॉस्पिटल मरी सानन थौरांग लेरे हॉस्पिटल अनि अमन अथुब साबगी थबक हौरगन हेना यूनियन मिनिस्टर आयुष इंडिपेंडेंट चार्ज श्रीपद यसो नायकना फोंदोखरे वाफम सिंह असि नाउरिया पाखंग लाप केंद्र की मनुंग चना कोंजंग लेकायदा फमुंग तरागी इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल अम संगाबगी थौरमदा फोंदोखि बनै मिनिस्टर ना हाकिबदा यूनियन मिनिस्ट्री की माइकेदगी Manipur State ki oina Ayush ki lamda khumang chawshin na bhaiduna kumjal lising ani taramari taramanga dagi hauraga lupa crore nifu mari ki senpam pithab laikre ahian ma senpam ki tangai phadab lairaba su center na pina na sem shari center ki oina National Ayush Mission ki makhada India ki district pumbada famung yankai leba Ayush Hospital amamam lehen na bahai na pandam thamle district humputara taret hospital humputara taret sab ki proposal da ayab pi kre lona na thabak hauna kre Manipur State ki wena suphamung yankai lebe hospital mari sabu ki proposal laire masig manung da ani di sanction tawkre lonan atu bada thabak hauragani state government ki mai degi loktak pata floating ayus dispensary lehen na bagi proposal am lakle lonan proposal asisu thama ani ki manung da sanction tawragani hana union minister asina phongdoki ngasi nauna hangdong lebe hospital asigi doctor nurse am staff ki quarter laitabagi awaba malairiba se second phase ta lotion ba hona se marilena ba department ki maikai digi proposal athu matamda thabirau ayabi pizage hana union minister sinama ka taki आयुष जो मिशन है हमारा आयुष मिशन के अंडर हम हर डिस्ट्रिक्ट को 50 बेडेड हॉस्पिटल देने का एक किया है। आज तक हमारे पास पूरे राज्यों से कम 125 प्रपोजल आए हुए थे, हमने 100 सैंक्शन किए हैं। 77 हॉस्पिटल का काम अभी पूरा होने लगा है, 77 हॉस्पिटल इन 77 डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट फेज में हम ये करेंगे, आगे होके सभी डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया के है उसी में एक 50 बेडेड हॉस्पिटल हम देंगे। 2 ऑलरेडी अप्रूव और काम तो जल्दी शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मणिपुर स्टेट है उसको ज़्यादा मदद करनी है। आज तक हमने 14-15 से आज तक मणिपुर को हमने 44 करोड़ रुपया आयुष के मिनिस्ट्री के तहत डेवलपमेंट के लिए दे दिए है और भी हम देना चाहते हैं। और ये प्रपोजल हमारी मिनिस्टर ने डाला हुआ है, एक फ्लोटिंग डिस्पेंसरी इन अवर लेक। सो वो जो प्रपोजल है विद इन 1 और 2 मंथ में वो सैंक्शन हो जाएगा। Ngasigi hospital sangab ki thormadu marilena health family welfare amadi ayush minister El Kumana hai ki bada housing status der lengak toriba chief minister nongthung birena luching belenga ka sina paikale bathabak thorom singa se opposition de leriba congress party na makhoi gi matam thorom bani hana lauriba se wakhal khanthab ngamda angang macha gi mataune minister Jayant Kumana hai mamang de lerima congress lenga ki matam da maming tagi oina paikal am thabak kaya am lei haiba prajamia am ningthina khangle mamang gi lenga na Manipur University of Culture haiba maming tagi thambirame university asigi oiba lam leramde oza leramde adubu anobalenga ka sina hona badagi university asi UGC na recognize tawbire lam leijere loina center na lupa crore chamanga sanction piduna athubada thabak hauna no phibam da leire mamang lenga ki matam da ayush ki analayang gi matang da khang badi laradana maming phawning thina tanaramde ngasi ri miyam na ayush ki matang da khangle loina na darkar leba infrastructure kaya semgat sagat li haina minister na phongdoki Mamang government ng kay tambiram gag khoi
भारी चाव पोरम थंबीर में मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर कई होइन थनम में है थंबीर में या आई डू एंड में कई होइन थनम में मम्मिंग होइन थनम में लम लेब्रा लेते मी हापरा हापते कई लेते करीम तो लेते मम्मिंग थंबीर में मैं चिंगी चिन्नी नाउ सिना चिंगी सी चल सिना यामना साउरी दो तंबा की मीन लना लागर लोबीरम मग मांगथो मग चखी ना बदो अंगांग दुना पोहर ग चाखलग आई सब ओरे कांदे आई चाने नि क्लेम तोरु अदु की टाइप ते ने तोरु हजि अखै मणिपुर यूनिवर्सिटी कल्चर मैंने थंबीरंबा मोइना सोक्चिलंबा मखल पोच हौजे अखै संगबा लोरे यूनिवर्सिटी कल्चर ममिंग दगे नत्रे यूजीसी ना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना रिकॉग्निशन पीरे मजा अचौ मखल इंप्रूवमेंट अमने सि तौरे इबा मयाम सिंसे ममिंग अखै थनमनी ममिंग अखै थनमनी ममिंग मै थनम अखै याय जेनिम्स की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सिंह मखोई की तोंगान तोंगान वाकत क्यादा थबक लेप्तुन वाकत मिफम फंबा निमित निनी सुख्रे ngarang दगी होदुना जेनिम्स कैंपस मन चंगचिन बहौखिबा खोंजंग असगा मरी लेना रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर कमिटी की वांगांग लोई डॉक्टर एस विक्रम आदित्यना पाउमी सिंह दा हाई सही क्या अनाब सिंगी मतेंग पांगदुना वाजदुना लाखलब जेनिम्स की रेगुलर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हुमपुतरा तरेदा सिबो असिस्टेंट प्रोफेसर ओना प्रमोशन पीबीनर नबा मदे टेन्योर बेसिस ता लौखिबा सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर कुलुम दोइबो रेगुलर ताहननबा ममांग खोंजंग क्या संचिन क्रे अदु मरी लेनबा अथॉरिटी ना ngaya की याननबा वांगांग दुना लेरे थेंखांग कयादा वारी सानदुना मखोगी डिमांड सिंग असि पीगने हना थाजबा पीखरबसु ngasi फावबा थबकतो ओंथोक्तना लेरकपदगी तंगाई फदना खोंजंग असि संचिन बने खोंजंग असिदा लेबाक मियाम मपुंग फान मतेंग पांगबिउ हाइबा वफम थमलकी अक्टोबर की तांग अनिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की चेंबर दा अखोगी कमिश्नर यावरे मेडिकल मिनिस्टर यावरे डायरेक्टर यावरे अदि अखोगी रिप्रेजेंटेटिव यावरे अखोई मयाम खना जबने अदा मदु उनबदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोई एश्योर पिजरमने मोय मयाम अंगाम मयाम से वारे मोय जमता कहलो अदुगा डॉक्टर मयाम जे पीसफुल लेना फजना वर्क तो हनबिरना हाइजरमने अदु थबक ओइना पांगथोक्तबा हाइता मिटरलाइज ओ हेंदबा अदुग दंग तो पियनदबदगी हंदक की स्ट्राइक से रिजम तौजबने हाइता यूनियन डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन संगाई फेस्टिवल हौदोकपुगी थौरम दा मणिपुर से चाहि चुप कुमई पांगथोप लमदम अमनि हाना फोंदोकलम किबो वाफम मधु मणिपुर की एमएलए हुंपु मिकअप थोकलो अमदे मियाम सुवाखल खांथब मतम ओइरे हाना फोंदोकलम बनि हाना मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की सेक्रेटरी सनम सामुंगौना थोकप चेरोल अमदा खंगलकली हौखिब नवंबर 23 लेंगा की मायोक फजदब वांगांग nganglubagi maralda NSA taduna sajwa jail da laikraba Kishore Chandra wangkem chabu support torak pamiyambu Kishore Chandra gi loinabi Ranjita na thagat phongdokre ngasi Kishore Chandra gi sangaida Kaisamthong moirang ning thaulerak leba sangaida pangthokhiba press meet amada paumi singda wangang luduna fajadaba wangang haibagi maralda NSA taba se malem da ahan mane adum oinamak mapu support tawduna social media amade tongan platform singda pambom tingbiriba Indian Journalists Union, Press Council of India, Manipur Students Association Delhi, Manipur University Students Union, Markande Kaju, MLA Joy Kishan, National Human Rights Commission, International Human Rights Commission singba singbu thagat phongdoki Facebook account से मा मसासी 27 ता NSA पालगा छजीवादा जेल द लेक्रबनी अदुगा 1 December की नाइट से अराउंड 9:30 की अराउंड सिदा मागे Facebook account से येंग बमतमदा अलर्ट हाइदे एक्टिव ओइ लेरमबने अदु खंगदे करी तौबगी कमाइना तौबनो मोबाइल दुदी हैंडसेट दुदी अकाउंट कैका दुदी लोइनमक अखोइगी कस्टडी द लैग्रब पोने अदुबु एक्टिव ओइ रइसी की मरमजे आइसु ज्ञान ताबम ngamde अदु चिंगना निंगाई ओइ मोइरांग केंद्र की मनुंग लेरिबा BPL इमुंग सिंगदा लेमना गैस सेट सिंग यंथोकरे मोइरांग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंट अमसुंग RNL भारत गैस ग्रामीण बेत्रक मोइरांग सब सेंटर अनि खुशम नदुना आन फेस की ओइना हारबा गैस जेंथोकपगी थबक अदु पांगथोखिबने गैस जेंथोकपगी थोरमदु मोइरांग खुमन लेकाई मांदपता सथखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की
Mafam Dalaiba Ningel Community Hall the International Volunteers Day ngarang pangthokre Thoramaduda District Asidagi Khangalabana wariba volunteers singda makoina tawkiba thabak singi damang pungning thogat poina memento amamam loinana sakang se sing khusina ki hari Integrated Talent Development Mission gi saruka moina Northeast Laiba Praja Singi Marakta Nungsinaba Puraknaba Pandam the Sikkim da Hokiba Sikkim dagi Hokiba November Kunma Toy Hoduna cycle da Awang Tour Toduna Lakiba Kurai Sazola Kai the Tingbazam Metiuna Infal Tunglabada Ngasi Taram no Okray Maku Okpogi Toramado Kanglagi Nongchup Tangba Sanatung Mamang the Pangtokibane Argument theme je incredible Northeast connecting Northeast ai Sikkim dagi hojaraga across the Northeast thoroga Infal yogjarakpane aina chasari je sigi men oiba poti agoi gi Northeast le ba chinau oiba je sigi mari je hen henkat hanaba Sahi Asika Sangai Festival Lucian Magi Thorum the Utkiba Lagi Macha Sing Hanaming Thorma choreographic work ta Pinky Saikom Kob artist amana set kiba machu taret ki khwangche adu Sterasik history khangna Manipur ki history da yamna diff oishinduna lamdamasigi luro machu taret ki firal adu khwangche ona set kiba natte hana progressive artist laboratory choreographer Sinyam Vasuna Fongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifama madamhak na hai choreographic work to the Utki Thoramadu Sirui Lili the base Todun Utkibane Sakna Tangkulgi Saishakpa Guru Ruben Mangsabana Saishakpa Isaida Sirui Lili Yasi Machu Taretna Laiting Bani Hana Saitaba Wafam da Yumpam Oikibani Hadi choreographic work Asida Lamdamas the Lady Miamna Lana Ub Tobigano Hanasu Magna Apil Torokli Manipur da Ladiba Mui Singi Lining Makal Kudimakta Ladiba Mui Singa Nuksi Sanana Laiba Aduma Supungin the Tonke Kunda Minariba Manipur gi Pukchil Chaurwa Mui Singbuni Hangna Lagi Macha Sing Haina Mintonzaribasi Not Guiba Yamna Manung Hansin Badu Tamgada Waliba Sumna Tagi Masu Taradu Lauraga Chingi Mong Semkibani Piralgi Mong di Lokidi Salibas ISC Vosinilo Class 10 exam da RTI Thakibig inquiry report Hosi Fangre Harry Panmayabadi ISC Class 10 examination da Marisu position Takiba Catholic School Kanchipur ki Mahiroi Archana Hizamna RTI Thadun Vosem gi Matakta inquiry Chatabada Anwa position Takibi Mahiroi degi Mahakna Mark Wang Pangnam Kibani Ngasi Manipur Press Club Pangtoki Pau gi Mipama Mad Archana Hizam gi Apokpa Hizam Ranjit Kumar Hai Hiramasig Matang na Mari Lena Sing Yauna Mahiroi Lup Singna Tungda Sigumba Chayeda Ba Si Toktan Ba Mahiroi Kunai Kanbiduna Miyeng Changbi Ohana Apil Torkli RDI Thar Matung Thai Hello Matung Naikoni Makoi Obista Anira Humlak Chatla Matung report Ladu Aquina Swung Pangiti Adugi last Tamaganimit Taran Muhela Matung Sida Inquiry report is report at the Moinam Summit or behind the aquarium Adu Pakumunum Pire. Adu Aragati Hausi Aquina inquiry committee Tawikiba report Ladu Canada Taraga, Karamati Bamina Taraga, Dugi result to Pangatorino, Adu Hangjaning, Aqua Hausi, Adu Tabum Kangetre, Maramaduna, say inquiry Taukiba report Adu Asiamada, Asumbo is Quagi, parents Zagi, Makadigi Lambo Argaso, my Lebak Miam, the Aquina Lalambo, Aquila Hana Mayam Pondoxage. Makoina report Namchilaga Tambido, Akoi Yam Noisade. Kumzali Singam Champan Futra Nitogi December Tarukta Babri Masas Tugai Kibaba Hosik Laibak Sin Matungna Yanin the Pondokton Hanagi from the Adamak Sagada Benihaba demand Ngasi Social Democratic Party of India SDPI Manipur State Unit Nasu Mifam Pangtokre Nakal Ramda Babri Masjid Tugai Kiba say Kuntaruk Farakpak Irunena India Sin Matung Babri Masjid Tugai Kiba Ningsing Numit Pangtok Pagum Sterasida Sungasi Lab Coordinating Committee Nasin to the Pangtokre Ningsing Tormadu Infal Giravat Vavan the Pangtoki Tormadu Matanga Pomi Sing the Wangang Laduna CPI Manipurgi Secretary L. Sotin Kumar na country asida Ladiba government asina saffronization Yawuma Purun Nabahonari Talakasida Asugumba Numerasi Pangtok Yam Namaru Oi Afab Lengakama Ohengi Hadabade Kanglup Kudimaki Ihul Kanga Lengak Tabak Topum Toe majority Kanglup Kaki interest Tabak Taurabade Lengakado fascism Gapanka Oigane democracy Wantok Lainer Naba Numinasi Ningsing Batangai for the Hanasufongdoki Tauramada Le Party members in Sarugiaki
ngasi palon siga mari lenana mayam pun khanging masidi koi bharot ki constitution asi sem gi ba adumba koi gi Ambedkar gi pok numit ngasi gi asumba Ambedkar gi pok numit soi benumit ase masi yam ning thina koi na Ambedkar na bharot le ri ba tongan ba jati masen gi marakta chana chinana leminar rabagi yam maroi ba secularism gi yam chawra bi yimphom ma tholamba misak adugi mapok mit chutaba masigi mahaki mapok mit asosiam ning thina koin honor to bog loina na bharat ki secular policy masai am ning thina kanna bohona si Council of Higher Secondary Education Manipur na logo the class 12 ke examination ki tama council na lepa fee dagi mamal maram sadana school singna hengan an lobo yaroi hana All Manipur Students Union ki chairwal amana fongdorkli mairoi lubasina thokpa chairwal asigi matung ina lubasina akan mamiyang sanction ba yauna thabak thorum kaya pakat pa hauragan hari Mamangi lengak na taramari su Finance Commission ki proposal to bada thabak ta asoibe kaya yoram bado handakti taramanga su Finance Commission da semdokle Manipur da achauba ahungba athu matam da laklagan hana Deputy Chief Minister Y Joy Kumar fongdokre wafemas singasi uripok sorbon thinga lekai da leiba Imphal Public Library gi sanglen da pangthokiba United Club IMC Ward number 4 gi taruk suba mapok kumun tharum da fongdokibani Lora Nangasigi Foundation Dega Mari Lenana, Club Asina Konba from Laiba, differently able person, national Gitakta, Sana River player Remade, Mahiro Kia, the Kodol Port Piduna Puning Tawaki. Foreign Finance Commission is Foreign Finance Commission, 7 Pay Commission, which is half of the court complaint on Neda. Si pakana na bawani adi magti nagte Foreign Finance Commission ako'y aswelong na aswelong si kayo na nasay at hindi atake yan ito yan mo magkot kayo si salary na kayo sa ito misasi yaman na pagkulan na ba ano ito na mga nato ato kung mag-i-approach naman but what is actually the integrity plan and plan si punjan na nasay plan mo yung kung ano ba ko'y doon ang kafet Matanga Shwada break Malozage break Matunda Sivlaya Construction Corporation Private Limited ki Fajin ki Basinmi Ahum Thasi Tarafabu Manunga Thadorok Trabade National Highway 39 Imphal Dimapur Lambi Thingjilegani Habagi Pau Amade Manipur Masung Malimi Tongan Tongan Bi Pau Sing Pudun Lakchage Impact News Pu Miyeng Tadun Lebiu Lona Bulletin Sigi Makataba Pau Sing Miyam Pijari Sivlaya Construction Corporation Private Limited ki Fajin Thamne Basinmi Ahum Thasi Tarafabu Manunga Thadorok Trabade National Highway 39 Imphal Dimapur Lambi Segmai na Konmu Fam Singda Matam Kaktaban Chatharagani Hadi Ngasi Awang Segmai Nongthon Banda Segmai Protection Committee Awang Segmai Advanced Women Society Amadi Segmai Nagar Panchayat na Konba Mafam Singda Leriba Miyam Yoiba Wakan Mipama Pangthokre Wakan Mipamaduna Mamang Tha November Kunma Panda Sivlaya Construction Corporation Private Limited ki Sinmi Ahum Haibadi Haryana dagi Bir Singh UP dagi Ramzi Amadi Dinesh Kumar Yadapu Athu Matamda Tiekta Kaidana Thadorokna Naba demand tauki Wakan Mipamaduga Mari Lenana Sengmai Protection Committee ki President Angom Rajesh na Fongdorokpada Kuki Marol Lon Bapmioi Krana Awang Sengmai Dilaiba Sivlaya Construction Corporation Private Limited ki Sinmi Maram Amata Pibal Laitana Paduna Pukara ngasi fawba karamba organization kari maram gi phabno haiba takthok tana satharak pa thawong asina kanglu bani gi marakta nuai tabam pohalle hari ngarang su kuki khulai pai singna nomai kap tuna awang sengmai gi khunja singda ki tujungba pohon thawdok thoan kibaga loinana mamang da awang sengmai gi miyambu usi thawoi daba thawong kya toina satharak pasina tangai fadana highway ban tawgi khongthang asi junction bani hana angom rajesh na pongdoraki Lakliba December gi tang tara phawgi manungda sinmi sing asibu thadok piraktrabadi mathang namitagi matam kaktana pan tawjargani haibo wapamasi ayakna organizational anigi taruptagi miyangwi mapamda thamjari ngarang asimaksu ekoi kuki khulai paiba mioi ahumna laklaga nongdomban hariba kungang asida prank fire tawduna praja miyambo aki tusungba pon miramba masiki tamaktasu angkhoi laitana ekoina ngai taba phongdoksari masigumba thawdo asi matungda mohna tawiganu ekoi nungsi chanana hingminasi ekoinasu kana Gumba amatagi mayokta ekoi thabak tawjaroi aduga ekoi gi mayokta su kana gumba kanglup amatana thawoyu sitaba ekoi bu kari sunataba gumna khanba wafamasi tawbirakano
Churachandpur district ki manung chane leiba yaifakol khulda nupa ama makhauri lenthatuna hatoklam lei laikhedru nupa du khula du da leiba pukrambam tombi sai humphuma thoi apokpa laikhedraba tona kawi impact news na phang pawda ngarang nungthil gi atheng matamda ma ki imung manung gi mioi singna pam dagi halap matamda siraga leramba thengnar ki ban hari imung manung dagi phangba pawda ngarang makhona pam da chatpa matamda laikhedraba tombi mathanta yum sangduna laihoki makhona pam dagi halaktuna imung da sanglap ko matamda tombi ma ki famung da siraga leramba thengna ki laikhedraba gi aksam da singjangna yan magi dakpham leramba tanatana haksangi jaga kharadasu yot kumbana kanmagi mami taram ki laikhedraba tombi na tungshinduna thambal palising tarahumdoi su leiramdre hari miar adugi matang da JAC ma sem ki bakalona na miar pe puthoktre fabu laikhidrbugi mathau mangam pangthok loi hari thodok aduga mari lenena district police na case ma lokhatuna thijin ma hokre ole Manipur State Sumang Lila Council and Leptana Chatrak Sumang Lila Ningtham Kumai Kumzal Singani Taranipan Laklib December Taradagi Kunmari Fauba Palace Compound Leba Iwayam Sumangila Sanglenda Pangtok Lagani Handak Saiki Oina Tongan Bilila Party Taramari Nasarugiadun Atoyan Tanagadori Lodena Manipur State Sumangila Council Award Committee na Sahi Kudingi Piba Award Pangadaba Singi Maming Mathasu Lauto Krei Sahi Asik Board Award L Jugeshwar the Piragane Gojendro Award the Sanalabak Nacho Artist Ki Mapa Saba NG Mangiyai Mada Gulam Chat Idol Award na Peacemaker Artist Association Gi Pandum da Ibemal Popular Award na Idam the Manipur Artist Association Gi Sur Athokpam da Nongthomum Birendra Award na Ranjit Ningthauja da Bidonu Award na PH Gunachandra Sarma da Loinana Moirangthem Ningthau Award na Sumanglila Gi Veteran Actor L Kunjaras the Piragani Award Fangada Mio Singi Ming Singase Ingase Ibama Sumanglila Sanglenda Paumi Singa Unaba Mada Council Sigi President L Tarpona Paumi Singda Lauto Kibani Lonana Sayasigi Ningtham Kumayasi Hanamai Partner Naba Miam Lep later Mating Pangbi Wanasu Festival Committee Maikatigi Miam the Apple Torokli Sumanglila Ningtham Kumay Sida Lilazi Pajabangam Draba Nan Bangam Daba Haitari Madida Quina qualifying marks Yodrobodi Katu Omaga Ayoba Katani Academy Festival Sequina present to Gudish Habis the Toy Hachang Yauna La partition of Pazana participant or can you have a Tazable Lejay? Intangible cultural heritage of humanity Zaidana Malemgi Takta Magi Lebak Adugi Why the getting teaser about Shanavado Ovia Chanavido Ovia Tongan Festival Kudimakto Ovia UNESCO gi oina intangible cultural heritage of humanities gi list yauna nabgi damakta lamje namata naraiba sida sumanglila hariba art form asisu da yahun nabo honabasina aikoi gi achatpa washak amaga loinana aikoina changhin jabani Handak Manipur gi Yum the Loiba Yenganu Madi Saka Masakang the Sam Mabu Hogai and Hatok Lamki Taduk Adu Yum the Loiba Madi Lam the Tadok Tamliba who is in the Taubane Masina Mio Bata Kahena Mangta and Magam Loihana Deradungi Wildlife Institute of India the expert in a Lakiba senior scientist Dr. Gopi Z Vina Fondo Cray Wafa Masinga Sanjantung the Forest Head Office the Pangtu Kiba Palmi Singa Unaba Mada Fondo Kivani senior scientist Dr. Gopi Z Vina Makatana High Manipur Lagang na Harapukimatung ina Magna Luching Team Mamana December Amadagi Manipur Gitongan Mafam Gada Tok Libetodok Sing a Sigi Matangda camera tapping forward Toduna Yamna Kumna Mitkiani Tizlim Matungda fact finding a say Kangwangam Kibani Adu Mafam Kretade Kajang Langumba while Erman Yawi Kudam Funky Harry Adu Masina Mioibada Soon Bading Ngamloi Haiki expert Tim Masina Manipulenga Ki Maikaida Handak Tok Liba Taudogasi Makatana Toktan about recommendation Taruk Amasu Pishinki. There was no evidence of any major damage done to any large livestock, large animals, or for that matter for humans. So there is no need to panic. The kind of panic that was generated, that was not at all required. So we also thought of looking at the findings. We wanted to propose a certain recommendations based on the findings that we got, which were again based on facts and evidences. One thing what we noticed, wherever the attacks happened, most of the places the garbage and waste management has to be now, it has to be strengthened.
Most of the places, maybe the chickens are thrown or meat are thrown, and the stray dogs go and scavenge on them, scavenge on the garbage, and over a period of time, then they develop the taste, appetite for meat a lot of time, and this can. So what we feel is you need to strengthen the garbage and waste management in all the places. Nakalam Romda, Taudogasi Matanga Deradun Wildlife Institute of India, experts in Torok recommendation of Tabakta on Tokani Hana, Forest and Environment Minister T.S. Syam Kumar Fondo Cray, Wafamasinga Sinum Dangwaram, New Secretary Labor, Minister Office, the Pangoki Pomi Sing Unabamada, Fondo Kibane. Minister Makatana Hai, Hokib Numit Karani Mamang the Gimiam Mipaiba, Polambado, experts Singna, Huini Hana Pondora Club. Asinam Mipai Tawirgano, Lonana, Manipur Lenga, Maike, Manipur, the lady Hui Singase, Veterinary Department, Gimakad Masing Tidok Lagani, Lonana, Mangakta, Belfada, Hui Singbo, Street Dog Amanihana, Loduna, Department, Fagat Lagani Haki. Manipur Praja Miamda, appeal to Budi Madudi, was usually queen pet animals, Habitat, Imna Yokpa, Imsa, Maruina, Hui. Miam Singasi, Mapu Mapusing, Huizi, Bel Pabiba, Tadok Vida, Adurgadi Hibasi, Samasaki, Kokani Aduna, Manipur Gomengi, Mahudi Pamena, Ladiba, Arba local bodies in the Quina notice issue to Organi, Haiba, Bel Padaba, Mapu Masakandaba, pet animal singsi, Aquinamasi, street dogs, and a quay low bolona, Sakars and the Pamena, Quilacom to Excel Locapada, Mapu Mapuna, the Bel Pabio, Mother Tolopa, Mayam Sing, Masama San, the Logadamani. Lakliba Kumjal Singani Taramapan Kun session the game Manipur the private school sing the Mahiru sing the uniform sing Masaki school sing the logo Naptuna school na supply to Mahuta Mahiru sing the Maranai Wina Lejan Nabamade Sahigi examination may add Mahiru sing Munam than boarding the Tamagi Tawanga si Taudan Naba Manipur Friendship Organization Mapro Gicherolamada Apple Torokli. Howland Faida police station hang with the Manipur Lengang Howland 5 police station Kaugudabani Haiba Wafam Yaning Dehana Mangkang village chief and Lavan Fondoracli, Nasi Manipur Press Club to Pango Kipau, Gimipamada, Mark Namakatana High, Howland Fire had a Kulasi, Matamamada, Makang village Kun Oina, Makang village na Kundaram Mafamne, Matamamada, Naga Kuki Irang Toki Matamda, Lanjan Batoki Kuki Frup Singna, Listing of Chop and Mariputra Humdoida, Kunda San Kibane, Housing Manipur Langan police station, Hangan Hariba. Mafamasida Holland 5 police station Kaugadabani Haibasi Mangkang village ki Kunza Sing Yab Ngamloi Hari Karigumba Manipur Langana Ngami Haibaki Matagum Holland 5 police station Hana Namdana Maming Tolabade Makan village ki Kunza Sing na Banyauna Makal Makakiagi Kongjang Sing Sanction Lakane Hiramasigmatang the chief minister that memorandum Masu Pishin Lagani Hana Mak Makatana Fondoraki. Howlin Pai Haiba Kunisi, Matam Kaitang da Pui, Irang, Naga Kuki, Irang Kaitang Layram Baduda, Apuisi, Mi Yati, Yamjadava, Aduna Maramuiduna Puisina, Labangam da Biapuisinal, 92 da Puisi Lamsi Tadoga, Maktang Apuisi, Hongdo Kre, si Hongdo Pamatunda Mapuina, Pui Lamsi, Chance Lauraga, Mapuina Changjin Laga, Apui Lamsi, Targa Chikpau, Lady, Ochi Apui, Mapuina, Ochi Lamni, Police Station Shohi, Howlin Pai in a Tongadamni, Haina. Akoi state government allow to people say akoi yaning de thambi bataro so Mengkang village haina asi thambiu haiba akoi appeal ni Tha sigi mapan gi nomaizing numit ki nungthil pung ani taw matam da all assembly rot leba Manipur Hindi Parishad ki hall da cultural forum Manipur sendura en Sandramala laimana ibal lairik singkhai nganba singkhai ngangan naraba machu fong lagan hana Cultural Forum Manipur Thokpa Cheru Lamada Kangalakli. Tarasuba Sector Assam Rifles ki Sangsak Battalion na Ukul District Manung Chanba Vungdung Kulda Limnalang wi camp ma Pangthokre IGR South ki mi makha da Pangthok ki camp da Kasung Punaram Kangkhum amasung Mantoram Kuldagi Kunja Singh Laktuna Layengki Assam Rifles ki medical officer Singna Kul Singh adugi Kunja Chamaromda Ana Layeng Singh Sathaduna Hidak Lang Taksu Kushinaki. Print journalism da chahi ohum gi experience lerbe Singna Kelen Tokshom Media Fellowship KTMF ki damag application December 33 February manung da tharak naba Kelen Tokshom Trust KTT gi chero lamana hairi
Akupa marol konung mamang de leba purai romba enterprises te ki khang laba yaga ne hana su cherol sina maka tarakli hauji sanabgi pauda thoning de ba thodo wa thokra na maram orega matam sangna lep luraba tarani thoi suba manipur state league maka ta na shanar kani tara english singani tara tare te ki team tara nithoi na saruk yaduna pangthok pa hokiba state league ase makata na lakli december tara dagi pangthok na ba ngase all manipur football association asinduna paumi sing una ba ki thormama mapal kangjai bung leba all manipur sports association ki conference sol pangthok rei thorma da state league ase ki sponsored oidiba Thangwiban Assembly Constituency MLA KH Joy Kishan, Amfagi General Secretary RK Sanayaima, Amfagi President S Sana Tombamadi, Amfagi General Secretary in Stars L Zoiter Moy Roy Galunena, Ligas da Sarugyaga Manipur Masangara Football Club Singi Mihut Sing Sarugyaki, Tongan Ba, Toning the Batodo Wato Kanamaram Oiduna, Matam Sang Lip Lurabaranito Suba Manipur State League Asigi, Sinilang Libsing Amade Sarugyariba Club Sing Alam Damasik Sanaro Sing Damak Yeng Laga, Legacy Makatana Sanabiu Haiba Wafam Nasi Itoromada, Sarugyaki State Legacy sponsor Toriba, Thangweban Assembly Constituency MLA KH Joy Kishana, Pongdoki. Manipur ki football asi chawkhatnaba aduga hena phabo maike mada purukna bhaiduna aini masi Manipur state league se leptana bhaiduna ai madu sponsor tawbagi ai changjan jarakpani amphag official singnasu khajik khana kaidi pumatamda football gi leiriba official sing player sing gi sentiment do khangna akoi gi Manipur na Bharat ki da Quite a one more pump can be Agadabada, Kajitan, Hydra Quimo, or Simakatana, to be up by Naina. Appeal to Zeri. All India Football Federation is Sinduna Houzik, Satare Bahiro, Aileki, Neroka FC home match when a Hayang Tilpunganita, Matamda, Kumalampak, Main Stadium, the Indian Eroska, Lambata, Nargani, Hayang Sanagadar, Mesa Sigamarilan, and a city. Animaki course the Sanaro sing Unabaki Toromda, Indian Eroski course, Floyd Pintona, Naha Oriba, Indian Eroski Sanaro sing, Nomonomi Hito sing to Bengalakana, Mapaleva Sanaro Yama, the India Masang senior player singer, Lambaton of the Pano Nopo Oidrehana Fondoki, Lona Manipur Sanaro Taret Jaw Maramna, Hayangi Mesas the football Pamjabami, Kia Lakuna, Na Oriba Indian Eroski Sanaro sing Pung Tawalakani Habiki Tazab Lay have a wafum Fondoki. Indian Eros ki maruiba Sanaroyama oiriba Manipur ki hokiba wingback Voris nasu ayangi mes ase maithiba yade habi wakhalolda akan mamong na sanagani haikiba kalonana lamdamasigi miyamna mes ase miyeng tab lakpiu habi wafam thamlaki amromda Neroka FC ki Spanish courts Manuel Ritamiro nasu hayangi mesa sida Indian Eros ki naha oraba sanoro singa thengna ba ma ki team sem sab loire phongdoki ba galona mamangda silong lazong maiti ba pi khraba matung ma ki team sanaro singna anoba inot hablak pa galona na makha tarak mes sing mai pak ni habi ki thazab lai habi wafum phongdoki Neroka FC gi sanaro subhas amade asok nasu hayang sanagadru mesa se naha oriba Indian Eros ki sanaro singa se Lighthok na khanba yade na oiriba inkalakliba sanaroi sing oiba maramna yamna yang namadi thuna sanarak sing mayok na sem sari fomdoraki I aim to make this team more comfortable on the ball. I want these boys to play football in a much more progressive way, be more attack minded when they have the ball. So I am happy with the fact that these boys are now comfortable on the ball. These boys are playing with confidence. These boys are playing with a lot of energy. And these boys are creating a lot of chances with the ball possession. Mamangi chayde table da koi last la do handa ki koi aim de koi top 3 da channa ba aim ne do koi kanna hona re du gi haidi chana ba experience mamangi ta soi ba myam do handa ta fugal laga haidi experience to khanga matung da koi haudi ken lak chan haidi. Now we got the 3 points in the last match, and now we must be strong in our round, especially against this team, Indian Arrows. You know, again we must be careful about that because young players sometimes if they play properly. Young players are not seen and quite a wow team. I had him with the wow that they was when a winning of the English and
Tarasuba State Level M Ravichandra Memorial Open Football Tournament Thasagi Kunithoi the Pangtok Hauragani Hari M Ravichandra Memorial Trust Nasinba Kiamgai Maya Lekai the Labor Kiamgai Ideal High School Gisanabunda Satagadar Football Tournament is the Saruk Yaning football team Singna Celebatasigi Kun Pauda Minchen Form Pishan Biyagani Hana MRMT Chirolamana Kangalakli Marisuba Gunaram Dekhal and Subavarwa Memorial All India Invitational Football Tournament ki winner or Kraba Sagolban United ke Sanaro Yamadi official sing Ngasitaram Opo Itormama Pangtokre Sonawal Kachari Autonomous Council Debugar Assam Sinduna Saukidengi Stadium da November Kulumdo degi December ma fawo pangtokiba football tournament da Manipur ki mamlera football team ama wediba Sagolban United na tournament sigi quarter final da Lavan Sports Club Silong Panjal ani sinoda loin semi final da Silong Malki FC bu Panjal mari amada maiti ba piram laga tournament sigi final da Oil India bu Panjal ama sinoda maiti ba piduna tournament sigi winner oiduna trophy ga loina ba sel gi banal pa lakh ama gi mapu oiba ngam lakibani Dehradun ki Maharama Sports College Laktuba January umdagi taruk faw pangthokadoriba cadet junior senior boys and girls ki kickboxing championship da saruk yaning singi state trial selection December 8 da Moirangkhum Laipung Boxing Arena da pangthoklagani hana Kickboxing Association of Manipur na thokuchiro lamada khangalakli Civic Action Program ki makhada VSF 182 Battalion sindurangasi Imphal East District ki Koirengai Tangkham Maning Lekai amadi Luang Changbum Awang Lekai gi manung chana leba local club sing da sports items sing yenthokre sports items sing yenthokpugi thoromado Koirengai leba battalion gi headquarter da pangthoki bani Sana khonabagi lamda malemgi amadi lebagasigi thakta saruk yadru mingchat purakhraba Khetrigao Assembly Constituency gi manung chana leriba sanaroi sing okpagi thormama Sheikh Babu Macha Memorial Trust na sinduna Khetrigao ABA Club Community Hall da pangthokre Ahanba tangka ki oina Assembly Constituency asigi Khetrigao Jila Operation konma mafam singdagi tongan masana kyada mingchat purakhraba sanaroi kunda Assembly Constituency asigi social worker Sheikh Nurul Hasan na sela mari kudol pot pidu ne kai kumna butki matanga soda bulletin say tension jadrangi ki mangwaina headlines mona pijari Ayushna na layangi matang numit mari ni chumna chathagadaba Arogya Fair 2018 Chief Minister N Biren ngasi Palace Compound lebe City Convention Center da hodokre National Ayush Mission makhada Manipur phamung yangkai lebe Ayush Hospital mari sana thaurang laire ani di athubra saba hawraga ni hana Union Minister Ayush Siripat Jesor Naik na fongdokre Yum the lobby yen nganu happy thaudok ado hui sing chathabani haina Imphal the lady wildlife scientist the fongdokre mangak the bell father hui sing department thaga lagat haina Minister Sam Kumar Hairi Amasung mamang sahi lising ni tara-tara toning daba thaudo wato khran maram oiraga matam sang lep puro tarani thoi sibu Manipur State League lak December tarada gi makha tan sanaragani